Igicamunsi cyiza nshuti zacu mwebwe mudahwema kubana natwe kuri Kigali Line Update. Icyo twabemereye rero ni kubaha amakuru yizewe kandi aziye ku gihe. Yego. Uyu munsi rero tugiye kuganira aba Wazalendo bari gushinja ingabo za Uganda kwinjira gukorana n'umutwe wa M23. Aba Wazalendo bigambye kwica no gufatira ingabo za Uganda mu rugamba rwa Mushaki. Ingabo za Uganda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaganye icyo zise propaganda mbi ivuga ko zifatanya n'umutwe wa M23 muri teritwari ya Masisi, aho Wazalendo yemeza ko zageze uruhare mu rugamba rwo muri Mushaki. Kwa gatanu ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba rizwi nka Wazalendo zifatanya n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ryasohoye itangazo rishinja ingabo za Uganda gufasha inyeshyamba za M23 muri Mushaki muri teritwari ya Masisi. Yego. Abo ni Wazalendo. Byumvikaneho neza ko atari FARDC cyangwa leta ya Kongo ibitangaje. Aba bitangaje ni Wazalendo. Wazalendo ntabanuki uko tubizi nta basore ni insore bahoze mu mitwe yitwaje intwaro yitwara igisirikare bari nabo inyeshamba baza kwishira hamwe nabo ngo baje kurwanya M23 bashigikiwe na leta na FARDC. Noneho tekereza abo ngabo nibo batangaje kunambara ya yindi twavugaga ya Mushaki M23 yafashe Mushaki. Nibo baje gutangaza baravuga ngo mu ntambara bahuriyeho n'abagande ngo bishe bamwe banafata n'abandi amateka. Kuvuga ko babafite. Urumva? Byari kuba byiza igihe babitangaje bavuga ko babafashe. Uvuga byari kuba byiza abana batwereka basi. Bakabatwereka bari no kuvuga buricyo jewe mvuye Bugande genda umusirikare matriculation yanje niki. Ariko bo batsohoye itangazo gusa. Murumva? Ya nuko uko bimeze. Ko ari ibimenyoma se. Bishobora kuba ari propagande kuko uribuka ko hamaze iminsi hari kuvugwa ko M23 yafasha abarundi. M23 yisha abarundi benshi. M23 sinzi yigize abarundi bamwe yashize muri M23. Urumva? So biriya bintu bishobora kuba ari kwica mu mutwe uruhande rumwe. Nabo wenda ushobora kubona ari propagande bahisemo kugira ngo bereke abaturage ko nabo bari gukora. Nabo bereke ko naho bari kuvuga ko bari kudufata natwe turi gufata babo. Natwe twabonye abantu babo b'abacyancuro bari kuza kubafasha. Urumva? Noneho bibe nka egale kimwe ku kindi kandi bavuga ko basanzwe banashinja u Rwanda ko rufasha M23. Iriya indirimbo kwimeze kuri tele muri iyi minsi ni Burundi. Indirimbo kwimeze uyu munsi numva ukuntu imiziki yahindutse bari kuvuga cyane u Burundi. Abasirikare b'u Burundi twafasha abasirikare uri kumva bavuga u Rwanda. Ariko na muntu uvuga ngo twafasha abasirikare b'u Rwanda byahinduye. Ni twafasha abasirikare b'u Burundi. Twafunza abasirikare b'u Burundi. Twisha abasirikare b'u Burundi M23. Iyo niyo ndirimbo irimo cyane. Noneho ingabo z'u Rwanda ntago ziri mu izo ngabo ziri muri EAC. Ntago bashobora kuvuga u Rwanda rero. Baratoranya ikindi gihugu kiri muri EAC bize kugaragara ko kuko M23 iri kugaragaza ko abarundi bagiye gusigara mu ngabo za FARDC kugira ngo babarwanye. Urumva? Nabo kuko still Siri M23 bavuga ko ari abanyarwanda. Yes. Nabo ko abagande bari gufasha abanyarwanda. Nabo noneho bagomba kwerekana ko abagande nabo bashaka kuguma hariya kugira ngo baze gufasha M23. Icyakora nkuko tubikesha urubuga rwo muri Uganda kuri iki cyumweru tariki ya 10 Ukuboza, ingabo za Uganda zibinyujije ku muvugizi wazo Captain Ahmad Hassan Kato mu itangazo ryamaganye aya makuru avuga ko adafite inshingiro. Captain Kato yavuze ko ibivugwa ari propagande gusa no kwibeshya bigamije guhungabanya isura y'ingabo za Uganda kugira ngo zikerererwe kandi bizibuze gukomeza igikorwa
cyo kuva mu butumwa bwa yase nk'uko biteganyijwe ibyo ngibyo nyine uva bya bindi twavugaga ishobora kuba ari propaganda bari gukoresha kugira ngo bagaragaze isi ko bari abantu ntago bashaka kuvamo hariya barashaka kuguma hano kugira ngo bafashe M23 bicinege igisirikare cya Uganda cyangwa Uganda irakare nabyo nayo yitware nabi batangire gukora ibintu bari batavuga mwabonye so bimeze nk'ibyo bintu kandi yakomeje avuga ko ingabo za Uganda zitigeze zikorera muri Mushaki nk'uko nyine nk'uko bivugwa na Wazalendo kubera ko inshingano zazo ari zo kubungabunga amahoro muri teritwari ya Rutshuru ntigeze rwose ikandagira muri ako gace bari kuyishinja by'umwihariko muri Bunagana Mabenga Cengerero na Kiwanja ariko zidakorera muri Masisi yego kandi intambara yabereye hariya muri Masisi na kandi ari muri Masisi nta birindiro bya Uganda biriho kandi katoyongeraho ko ingabo za Uganda ziri mu nzira yo kuva muri aka karere n'ibikoresho byazo kubera ko kubaha cyane nyine bubaha cyane ibyemezo byafashwe n'inama z'abakuru b'ibihugu ndetse n'abagaba b'ingabo bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yego yakomeje agira ati twifuje gukurura ibitekerezo byanyu ku makuru atariyo agaragara ku mbuga nkoranyambaga mbese muri makeya tutagiye muri detail nyinshi bahakanye ingabo za Uganda zahakanye ibyo ngibyo abo basore ba Wazalendo bazicinja ko babafatiye muri iyo mirwano ntibigeze mu banakandagira babinyomoje wetekereza intambara tuvuge nibikabe iri Butare wowe uri gukorera i Kigali bakaza bakagushinja ngo bakubonyemo hariya urumva ariko nibagaragaza amafoto yawe cyangwa nibakugaragaze nibakugaragare uri kuvuga bagufashe urumva aho niyo ikibazo naho tutirengagiza ko igisirikare kigira amayeri gira amayeri yacyo ariko ibi bintu bisa nkaho birimo propaganda nyinshi ikindi twababwira inyeshyamba za M23 zahagurutse Mushaki zijya Kiruce Nguga na Murambi zerekeza Kagano M23 ubu iragenzura kuva Mushaki kugera Kabaya ya kabiri mu misozi yitegeye umujyi wabihambwe inyeshyamba za Wazalendo zohejwe kandi mu mujyi wabihambwe zigerageze kubuza M23 gutera imbere yerekeza mu gace ka Rubaya gakorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Masisi ukuvuga ngo M23 iri kugenda isatira ahantu hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro none ngo Wazalendo niyo yoherejwe kubakumira ese kubera iki Wazalendo ariyo yoherejwe kuko hari urabona ifite imbaraga urabona na nubundi ntago ari Wazalendo oya buriya leta FARDC irimo gukorera nyuma ya Wazalendo kugira ngo ibibi bagenda bakora mu nzira nibyitirirwe FARDC byitirirwe ziriya Wazalendo zidafite aho zibarizwa ako iyo nayo ni indi mahere y'intambara nuko ziriya sore sinzi ukuntu FARDC cyangwa leta ya Kongo yajya kohereza bari abasore ahantu hari ubutunzi nka buriya ntago byumvikana ko ari ahantu M23 iraharwaye iraharwaye ariya iraharwaye kuko ikeneye izindi mbaraga nimba iri kurwana idafite resource économique ukeneye ko yagera aho ikeneye aho kandi yageze aho hantu ifashe Kongo mu nda urumva niyo resource ya Kongo sibyo ariya ni resource ya Kongo ifite hano henshi cyane ibirombe byinshi by'izindi ariko hariya niho hari babonye nabo imbaraga babonye imbaraga babonye erega uriya mugabo ushaka wishura abasirikare bawe ushaka we morale byo kurya byo kwambara imyenda n'abariya bari muri gisata cya politike bakeneye uburyo bw'imikorere ya buri munsi so ibyo bintu byose baba bakeneye resource urumva rero baramutse bageze aho hantu baba bageze ahantu hazima hakomeza kubaha imbaraga zo gutsinda iyi ntambara kuko ntuza M23 iwe yashakaga ibiganiro ariko leta ya Kongo ntabwo ishaka ibiganiro ubwo noneho reka barwane turebe imperezo ryayo reka bajye mu mitsi rero gusa twasubikira hara
kuri icyo kiganiro reka tusubikira gusa kandi gato ngo inyeshyamba zivuga ko zirwanya ubuyobozi bubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwamunzwe na ruswa kwanga abanyamahanga n'ivangura. Iki inyeshyamba zivuga ko zirwanya izo nyeshyamba ni zahe? Ubwo ni M23. M23 nyine bayita inyeshyamba. Ibyo birumvikana, ibyo n'ibyo bari kurwanira. Urebye nimba ari manifeste yabo, nimba ibyo bari kurwanira, ibyo nabyo birimo. Ahavuga ngo bari kurwanya ubuyobozi bubi bwamunzwe na ruswa. Kwanga abanyamahanga n'ivangura. Yego. Nicyo ubundi nicyo M23 irwanirira. Iyo niyo cause y'intambara ya M23. Kandi banze ko babikora muri diplomasi, niyo binjiye mu mitsi bajya mu ntambara. Urugamba rero turahangaha natwe turebe iherezo rwabyo. Ese M23 niyo izatsinda? Ese FARDC ni izatsinda? Ngayo nguko rero reka dukomeze tuzajya tubagezaho amakuru uko bwije nuko bukeye. Reka ducumbikira hano akagaruka. Ntubagire gukora subscribe, share ndetse na like.